nang balik na dingin damo ni. Iya. Ko na sere ha. Au ta ko na sere ba naganga ba ko. Au warung da dingin damo ni. Good morning. Andra Mike ko sa Andra Ben. Andra. Mike ko sa tungai ki. Meu chico talevi. Meu sa chico talevi babu meu sa. Are nano ko sa tukuna ko la ko Coral Cove 7 re. Coral Cove 7 tomorrow morning I'll go babu. Oh, aja. Sini lakon ni kuah. Nai, ni kuah wala nga koro sa lakon na 2 boys from the engine ring department. Oh, engine ring saya konsem ke operati. Koro sa setup mandana sound system they are already now. They in Lawanga. Koro sa chiko na Lawanga Park this time. Oh, binabali ng karavita. Oy ko me da minibus. Kausa kira-kira juga nemu keria. Saro kito bagiyo sumanda na keria. Sini lakon dengan meniko ano evaluasi benzin talang ala ko le drop tegi ko le stalemay. Kaya ko fondo minibus right man ini. What when nangonong ko business is money right man ini. Gina. Ko binakataki ko fondo na minibus. Kaya sa koso na minibus ko mo kortong doon na numuhose kung itakosa ni bayan. So mga na minibus na sala kortong ay kaya takon doon na hose na warigi ko. Ko pondo hose kay latakos ni bayan Lawanga Park. Kinda dalaro to may na Lawanga Park. The hose on the ground Ladies and gentlemen, now we are seeing the great entrance of Michael Randua on the horse upside down. Horse upside down. Binabali na kainan roka hakwanandro mutu dolo binakam do nangay sota bi Michael matagal laylay dongay revi ko ba binaka do garavi ko ba binaka korna nito kalong gari nito kalau sang oleh ni naronga nahinga toka ini mutu dolo binando ngay garavi ko dongay marroy ko kira mesales tali my one piece ata ko bat na yan binaka nangone pulis ba pero ba binaka wale verto na visa ngaravita bichu ko meza kam chukur na traffic may kelijo nangonongo makay bebe flow makalelay namo karwa this morning o kwesan the reckon don ay baka ni Coral Cove 7 may na Singatoga River Safari. Wili o karuha hapana. Iyo. Wili nung karuha malaka o karuha prena malaka. Oy ko na ba ser ka manayan ni? Ay? Ser ka manayan ni na ser talangor. Dona plug na baka ni Coral Cove 7s to mark the opening of the Coral Cove 7s today. Nimberan indo chika na nona speech in Lawanga Park Nikua. Labi kem do may Singatoka kem do sarabi ko chika na television. Gito chika na Super Rugby, gito chika na team in South Africa. Ngondo na opportunity you got to meet this rugby player in person. Binabali kem lewni bano kem lewni nanronga hingat toka. Do le revi kwa. All over Fiji sa surgi kem ni mendolo revi kwa. No barana gore na international multinational star ngori. Multinational observatory ngori na sotia. Ko dole bare revi ko tal sa baro na weekend ko to bla mele bare di wachina talaga. Karua kilanga. Oi, era ready habana iko le ready wachina. Brian habana karua lebu. Lebi ro ko te vero lebi. Tamata kiren dami to wango. Bare di ko au dami do bare. Senga songa nakangabang nung karua lebu ngor. Bale gore free na meleri pa na piu ber. Free ber senga wan. Naduru na Lawanga Park to watch the McDonald's Coral Cove 7's babu free. Binakapakan lebu free ni kuah, free ni mataka, free na marumbuka, free na singa tambu talaga free. Ay, nataka kena loju. Nataka kena loju. Free talaga. O chinangito dole loju. Singa tambu. Redwa gini. Free talaga na duru-duru. Sana ko nanto sumi na duru-duru lelo tu. Free. Mas tunga free. Free? Iya. Iyo but same time toto bata ko la ko lutong kay solian ala mo bila taltala.
Naida sa soli. Oh, balita tanong na ko la ko lelo to kila Hindu na. Iya. Ko lo lelo to ko duru bango acara extra sakana masu takana la belinga ko sa langa here langa ser bango nga masu laki o bango la ko mai la veleche. Me umbita ona no mo nungu bus fare sa la ko ikya. Na dur ni kila na. Oi, na soli. Na so oi. Soli. Soli ya na? Oh, ata soli. Na numaya na duru ya nilo. Admission fee in the plate. So the plan is set, Babu, tomorrow. Sa sukana job maybe after lunch tomorrow I'll go with you in your career. Na? Oh, naiyar belo sino ko business. Ne. Ko minibus yan ni ha. Kasi nga ko are singa to ka nga angori. Ronga na wa siya ba mabel. Iyo, hindi na. Bombo nga bala yan rabango. Yan tali singa to. Yan retale na di ngori garo. Kaya punta na minibus sa Michael. Ito na minibus. Kilala po ito mo. Kung kung bomba mo bala. Kaya ang rabang ko sa yan retale raki-raki. Arma yan. Garo na Mike, garo na kunikana ba lebu, garo na Susana me ba dun mo Panadol si berbundo na minibus. Ay ko yan ba. Kila na utinakan na kena Panadol. Garo na mo de gore nang kaya Andre Raindi na kasi nga may yan talino usor. Yan tala na minibus. Okay, Babu, don't want to move this radio all over Fiji, not only in Singatoka to come and watch the McDonald's Fiji's Coral Coast. Welcome Nina Leoni Vanua on behalf of the management and on behalf of Nungukarwa Levu Branabana. I'd like to welcome you all to the Fiji Coral Coast 7th 2019. It's free every day. Tekbu ni kuwa na ngito ni Kachi. Ira na nangone na youth rugby, watching women's rugby. Kaya suri jikemdo may sarap na women's rugby ni maingito na team ni Vura. Ana right bad gini. Watching ni tekbo na varumbuka na men's plate final. Men's competition. Men's competition starts on Friday and Saturday. Today the youth competition, Nimataka women's competition. Coral Coast 2019, the Carnival of All Sevens. Yung Nungukarwa Habana. Look after yourself, my brother. Nangirito na namuchi ko talaga. Babu the meme, namakay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready?